Gikaro gia kumenyera chieba nyimba Meru Meru Hospice batariretie kwinyilwe murimo wa chieba baingi muno kaitene ka kwina mugomo ya mandaitari ontobotierete cibitari ya Meru level 5 ina atungati akiaria speaker wa Meru Ayobonde wete ationete ngavana Kawira Mwangaza ichiumia kurwana na kansa Meru ikiringanithwa na ngavana Bo wa Umbere awete MCA Bagaire Mbechi kubwa weta kimandaitari na nakuria raimbi nonto thirikari ya Meru itiromba na kuthiria mugomo ya mandaitari muthuri Murioki na shotariria Ingana ngiralisi muse urorunga nimite nyombe Meru Hospice iremenyera nto barabe na nyimba akereka gita karia akurungite business speaker mbunge ya Meru awite mwankire nandi boja Meru Hospice bena murigo yo munene nura nto barabe na nyimba bakwejo chotethio kiribo nonto bomugomo jojo tanambere ya madaktari Meru Hospice idai twina a lot of burden nonto a strike nonto aje bara bothe bonekaga monagwa Meru Teaching and Referral Hospital bothe bareja usiki utethio Meru Hospice na ndawa ringi tutumagira itagwa morphine ka igutumika na inya muno nonto ajie kabaingi na tutiumba gutiganiria mwajie ena rwakai twage kumwa ndawa na nimwije Meru Hospice tutena ndona na tutena mbeca na twina thina ya kugura ndawa kou ni nguria Meru County Government isolve issues ya strike ya nurses and doctors nikenda aje bakansa bendere kutungatirwa na uria kwagiri amna bubu akiuka gitaka kinyana banini bakugwate murimo jo nyimba gitumi thirikari bori kuka ukia maguru kuchora murimo jo ntaira twana nitukwithiro twina cancers muno especially cancer ya damu leukemia na cancers ingi na tutrai na cases yumbere na nitwagiri gushughulikira mantu jau na tuone tuku install radiotherapy in a cancer center Meru Teaching and Referral Hospital nonto cancer ticiothe citritagwo na chemotherapy inyingi no mwaka mtu atritwa na chemotherapy agacoka ageta akaewa radiotherapy. So number one, mbeca nitengwe antu agutwika mbeca ire nyingi ni uchuyu wita kugura into bitina maana mandabuti na binambi mbeca initengwe ithi research tuna many universities in Meru ithi research kinya county yongo ina resourceful people bamenya wita bakathi research within 3 months bakaya batura atiri kira ki utuma tuthira twina cancer cases nyingi ikina ki number 2 ni tena tutona county government Meru ina initiative ya kuthithia mass screening ya all types of cancers kenda nende tuthira kinya ya kuuria county government Meru ga governor wa Muria antu baraba Meru bayetu murimo kansa ibana na types ire kucha kansa ibayeti atimenya nontu I all over airuka all over nara atikumenya kinya mantu era yabati kwa primary concern yari na speaker Meru Ayobonde akiaria ntoawe augite thirikari mbere county Meru na ijire ibonania wiruba kura murimo juju inde thirikari kagitakaka itirona niama mathithu ja kura murimo juju the government mbere ni ambirite mantu ya cancer screening through the first lady P Munya na thirikari ijire kirito murungi ni ambirite mantu ya waka cancer center na itwerwa kimbesha eyanirwe but still thirikari ithatu ni bati nyako gukiria gukaukia maguru nikenda yumba au kireito atigire mantu cancer center nikenda yumba kuthithu na mbuge twagere kubatara kagita gaka ni gutigira cibitari njege gwakwa ekumenyera ntu babe na nyimba kintu kira ikuthithwa na cibitari kira ga ku renovate kana kugeria ku waka karangi nyomba ire ciena area kenda itumira ci cancer center nyomba ire itibui sheria ya mantu yogi mubomwire ni kuonania standards kana ura nyomba cia cancer patient ibati gwakwa kenda patient baba kada bageta ku igitira chemotherapy bethirwa inyabo be antwa ega nurses baraba kedro bagita ngwe ke nyomba ira betho inyabo eothiao ni protected batikaya ku kwita kwajwa ko wankuromba the county government ya Meru tafadhali tutieni mantu ya ku renovate kana gwaka karangi kwa gwikira tundisha atwake modern cancer center injeru
nerega ateithia antu betu ba Meru nuntu ikinyamara agwa Mwankina Nandi thirikari ya kaunti ya Meru ni birikuthethirite mugomo jwa madagitari nuntu kaunti assembly ya Meru netengere mbeca cia kung'ana cia gutigira mabatu jao jonthe ja kuthora kimenyerwa. By Wednesday Meru county kethwa ina mbeca kunti kuona any reason ya staff betu ba ugimo bwa mwiri betho bagomete kairi batikunenkerwa haki yao nuntu bwajire mbunge na twabuthikira na abu nuntu mbunge nebwikire mbeca na mbeca cia kuru control budget na mbeca cia kurukira treasury na mbeca na thirikari ya county na mbelite kuita mbeca then thirikari ya county government ni uge na spend area mandatari mbeca ciao nuntu mbunge ni itire ngugi yao nikenda bomba gucoka murinde bateja Muthuri Muriuki, Waru TV, Mutiri Jokangangi.